ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan Ramangi Hakerdob Ying Jongpi Hadi ke jing syak thalan ki bebun balang hakabai ki MDC bermentah lah syakot nisin kum kita ki expiry MDC u Deputy Chief Executive Member ka KHADC lepin pa bu umla ban pediang ki ni ka kentin habakaran bekelak patai ku bor lo ka jingkam jongga Voice of the People Party ki MDC bermentah kum ki expiry MDC kat bahak thop ki kertong ka VPP ka GHADC dan uwe kertong budan bentalang kum expiry MDC u ba pensingan lepin pa bu kwa ban kentho AA Shushu halo ka jingyo stay order halo ka jing tumuan penduk Borno ika district council code buat pensinga la penpau bakade hakan ni sama jang expiry MDC kibla treshitam bentik jingkhang sya Supreme Court banyo stay order ya ka paragraph lai pusau lai pra jang ka high court kaji sisa ngam dakwa than man komen kaji ni debat kani kaji ong kaya nakalian ki katwa ni ki nang ki parti thinga chusu tang ni ka we kani ka supin iba ya ka iga mangalak keren mentan bagi nama like yang nama ban kiat ya kibarim bat ye bat mai ya kamu ke jingkren kelong ba haga bakut ka pedi syai ba idon kamdu ye ki marin tangkat kani ka kia sa Supreme Court bidang initiate tang kumba arbanai lai benai menta kamu ka hap ha ini expiry term dia haga bakut ngasngu ba kelong penban ka jingker khu Haka jingi debat ka judiciary ka bishar po ka di sa council court ka jogi. Tinadaw nga pi kamlong ka babaha kanu bansyu ang klem da perkhat na baro kilian. Namar baling ang gumta le se haini itemi barit iba nilalai mo aga sansnem. Na persyang ban le bon ki ke. Delada haka juga pon ngasung on galalong ga jingker kupen ban na kalian namar gum kani ka bangi wan ra abyang ya ka bor jongki di sim sulku kali kadai gawi achievement tena so ban ong ba ito ni ki ha mo ga por badun kam te war kini ki tablet ki bomda lar kam da di ki to ni ga jimen toy ladang inang ban di mo tenri dagim nang te kam tena ba ngasung ong ba haka buku di compare expiry ni kena sebenarnya kabangsan ya kadika dinos nyang nak bentak ka interest di bujumi. Bidang ini keketin expiry. Rada ong legally nganum pediang. Legally nomor ba. Ka constitution ka provision ka paragraph di masih ka keren syai. Ba sansnam kadika tem. La ban extend sa shisnem radadon ki daw ki norim ki babiang dengan ngai ba gubernur ka DCA batwi ki we let's say ki ladap study ki iga ground jungi dengan sungu ong legally ndi expiry abre ong adin diusnam ban dengan thai kata te kamlong shu tak expiry kalong illegal hanya sungu junga ka disungsul kan bantri tang ki batmai kamdi ka basuk wat ngi ki balarim ru hangne kamdi ka basuk ban katai Langim dah homework dagi arlai tayo dagi benai ru tengi bakla dengan kataru lo yangi ki balak don hang ni ki bat mai na kan simpor bah dengan sai kamlong banong bantang ki fresh ni hari kadon kamlang ki fresh lu badan new idea bonong so potential dan kat bat ki barim kumbang ngala ong pi menne bangi mis bun ki ki babahatam ni nambar bangim don ki competence representative ngathai ngam kwa banjer keteng ya no ngathai pi ki perlok nagi media UI yang ni kenapa ngam iba don kam ha dengan sutunat bah ka kongres parti jungi menta iba bun ki new face ipalong young dynamic kum ngathai ngam la ban len ba manel badwar ba lesi barok ko ni kampai mbi tang kata lesi kindon ki candidates ibala kamlong well qualified Dengan believe bagini ki new face young dynamic rengkat bat ki all member juga parti all face combination of the old and the new ngatrai jung barim bat ubanang thmai ngatrai leseng nang la ban bun ki new idea yukum kat te hang ni ngai
Ha ka jing ye jonga ha gani ka por ka bangimat sibun ki jing tenju ha ka jing ye dei ba ka riu ka jelang ka jebin riu idon kam shisha ya ki rang sama ki ba khlain ka bor sutu ka bor jempang kenang bangila ban protect ya ki namanga i ka khamstet ban protect ha ka ain ban ye ka ba let's say kiwi kilat kamtam yang ki political leaders ngamong ye kiwi ki political leaders pi ngan chuang ye pi tangan di kiwi ke hadu menta dangdon ki old faces hangni bangilong kumni ngathai dawan tangi new faces ngamong ha idang simpor ban ngok tu ondia ngathai pi tu i de ban ong tangi new face hanga magri dan pi ong pan combination of old face but new face ki ba family ban mai kan yai namara kani kamlong ngathai bila pe ba mana kani kitu gilan ak jongi ladangi baklatang tiang labu ya gibriu jongi tang kum ginang somai menakan ni kan anak sakendiat niong hana ubasyong hari rai umla aban transfer umla aban di hana hapori rai ngamla aban ai pateng ya kun ngamla aban di ngatip bakari rai kadikalan news only tenrei mental ubriu ula dino ekat bu lapan skam orang basnong bakadi kanung genti jung tu briu lapan skam da usiam jong ka hima kumnungin pen bon mangi baka kadang di ke property jong ka right dengan tid jaga menta ar pulai pulak nam takala syai lecis ngi kon ngamla bandi poi ngamla ban transfer lang longi ngong ri right ne ri kenti ne ri khorit ne habala ya dia thiet batla ai ai long trai kadi ban long kan nong kenti jong briu wrong order, wrong act, baru kinsyam hasunilun. Ngamong iki jaka bomparkta. Yung ka bomparkta ti giri right, no doubt. Ya tu tingin happy pikir ba. Laong banane sa kamar boro-boro giri right di bandayo iswagi jingden. Henry ya kapala ya dia thiet. La scam babli ni penlong kontrong biang kam di basuk. Natawa hang ni don kam kiri orang ba ate ngaong mun banwa. Kumenta ke inheritance bill. Nya keren. Tak ban yo pateng. Tentang tangah kerteng yung khaddu syong Amerika ru i kun nongkong kun bar baplimo hagis nginong teman imei badipa kit lut kai ladap iwan khaddu yung em property juga tinghapan ikum gini kai ngapa man ra ha ka ai kenang ba nom yo le mon mono kan long balance bro sindang teng umen sindang bar kaduk raitoi bapli yo syong kurim bapli kai ka beri baduk hipara kimen hai hui nyaman address haka inheritance bill. Takadaw haka ni ngas badon kami kiri orang ba ki baskutu. Dari don tang san dungut kiri orang ba ale sekan yarap sibun. Tanaw nga kombyang to the point bangi don kam lang iba o barim bargi batamai. Ayo tangi fresh ngi khamma. Namar bakanili platip hi. Baka David ka board juga district council. Tila dangi bakla tadi ka parti ay mentali bangi don ka high court hajan. Dangi bakla tang tiang ni la. Ngamnot ban ongi kiwei ringat rai pipi kam tip kamba marba kawai ka jing jung kibri jungi kalong ba kaniat kim pensito baro koi bala ngamong baro bom ni tang ba pensingan tang wu mo kiwei hande ka chulong bangim pensito nyem le research kim du mo teng ya bat iki department iki ban ne homework kaniat rai ka jing jungi kalong bangi lasting tataw ka chudon kami ngi ya responsibility ka jing ba jing kitli lagi don ka jing ya kakam bagi jingkit li ya kakam matai unton problem dari baru kajing long berkata kalau bagim tip bahaya sidal magim pensitom man puli ngidon kam lu ka bor suku bor jempang kata ke bagi onka kumnu balak ban interpret